Pa Platini je došao, kako rekao, prva obaveza mu je bila da nas primi. Znači, meni je žao što Crna Gora i tada nije mogla da glasa, jer bi sigurno svoj glas dala jednom velikom igraču i čovjeku koji je čovjek fudbala. Jer ipak UEFA se od dolaska Platinija promijenila u tom nekom, da kažem, administrativnom, kako da kažem, sad su više, da kažem, fudbalski ljudi od onih koji su me, kako da kažem, primali na nekim neformativnim razgovorima prije uključenja u UEFA. Nadam se da će gospodin Platini imati i dalje volje i želje i žara u njegovom poslu i zadovoljstva i da će i dalje ostati poslije 2011. godine. Mlade, mislim da može još dugo da vrši ovu funkciju i da pomogne razvoju fudbala u Evropi, a pogotovo savezima, kako da kažem, po znacima navoda, manjim savezima u kojima spada i Fudbalski savez Crne Gore. Evo isto i za Dejana Savićevića i za Mišela Platinija, za Savićevića pitanje, a ovo će biti Platinija zanimljivo. Još davno, 89. sam čuo da prvi put pohvalio Platinija kad je išao u Zvezdu i on je odgovorio da nikad nije vidio da se jedan stranac bolje isplatio nekog klubu nego Platini u Juventusu, znači više nego Maradona Napoli. Da li i dalje misli isto, što je prošlo mnogo godina i on sam prosto ligu? Pa ja mislim da je... Ja ću te zamoliti samo da ponoviš. Jer sam te prvo tražila u publici. A zbog ja reći onda na italijanskom, može? Kako god hoćeš, može i na francuskom. I Čelovi od Tartarove, Čeralano Tartarove. Ne, dakle, ovdje je situacija samo gdje je Mišel Platini, iako nije bilo za njega pitanje koje sam postavio Savićeviću, tražio da jasno čuje o čemu se radi i naravno to je situacija kada je on pohvalio Savićevića, tada već kao selektor Francuske, a Savićević odgovorio da je on najbolji stranac ikad u Italiji više nego ili Maradona kad igrao za Napoli, pa da li i dalje misli isto? I Platini ovdje kaže mora da misli isto. Naravno. Per forza. Pa sigurno da je Mišel Platini imao jednu veliku karijeru prije, koju je kronisao sa izvanrednim igranjem u dresu Juventusa, gdje je osvojio zaredom 3 prvenstva, osvojio kup šampiona i bio najbolji strijelac italijanske lige. To je vrlo rijetko kome uspjelo u italijanskoj ligi, dolazilo je još dosta velikih igrača na čelu sa Maradonom, ali i sa Ronaldom i sa svima, ali kako da kažem, jedan je Platini. Kad se priča o Juventusovi zadnjih 30 godina, prvo se krene od Platinija pa nadalje. Preko Bađa, Del Piera, ali ipak je Platini ostao broj 1. U jednom od najvećih klubova kako u Italiji, tako u Evropi i svijetu. Ok, za Platinija, due domande veloci. Visto che parlate la stessa lingua calcistica, come sarebbe il tandem Platini? Dva pitanja, kratka za Platinija. Rekli ste pričati isti jezik sa Dejanom Savićevićem, kakav bi bio tandem Platini-Savićević u odnosu na Platini i Bonje koji je ušao u istoriju. I drugo, da li UEFA ima iznenađenja za ovaj plasman Crne Gore u kvalifikacijama, da li je neko posebno iznenađen? Je vais répondre en français. Odgovorit ću na francuskom. Vous savez, le monde du football a été composé de nombreux très grands joueurs. Znate da je svijet fudbala sastavljen, to jest čine ga mnogo velikih imena, jako dobrih igrača. Et tous les bons joueurs peuvent jouer ensemble. A svi dobri igrači mogu zajedno da igraju. Même tous les très grands joueurs peuvent jouer ensemble. Čak i oni najbolji mogu da igraju. La presse doit les opposer. Štampa treba da radi, štampa treba da im oponira. Ça fait partie du jeu. To je neki dio igre. Mais Platini-Boniek aurait pu être aussi bon que Platini-Savicevic et que Savicevic-Boniek. Dakle, Platini-Boniek ili Platini-Savicevic, dakle, svejedno je zaista. Je n'ai pas de soucis là-dessus, ça n'a pas pu être fait, il est plus jeune que moi. Dakle, nemam tu nekih problema, on je mlađi od mene, ali... Il m'a dit déjà que je l'ai fait pleurer quand j'ai mis 3 buts contre l'ancienne Yougoslavie à Saint-Etienne et puis 2 buts après au Parc des Princes. Rekao mi je kad je bio mali, kad je gledao utakmice, moje 3 gola na stadionu Saint-Etienne, Jugoslaviji, bivšoj Jugoslaviji, jako su ga zaboljela i kasnije isto na Parc des Princes, na stadionu Parc des Princes također vrlo bolni golovi. Et lui, il m'a fait beaucoup de mal quand j'étais sélectionneur de l'équipe de France. A i on je mene dosta povrijedio kad sam bio trener ekipe Francuske. On menait 2-1, il est rentré, on a perdu 3-2. Da, izgubili smo 3-2.
Et donc, vous voyez, on s'est fait du mal mutuellement. Tako da smo jedan drugog, onako, dosta smo puta povrijedili jedan drugog. Et écoutez, là, je suis le président des 53 associations. J'observe avec... Ja pratim sve 53 članice. De temps en temps, il faut que j'ai un peu de langue de bois parce que faut aussi que je fasse un peu de diplomatie et de politique. Ali ponekad isto moram da pazim šta ću reći, dakle moram biti diplomatičan. Et donc, le Monténégro fait une surprenante première partie de qualification. Tako da ipak moram reći da Crna Gora iznenađujuće dobro igra u ovim prvim kvalifikacijama. Et d'avoir gagné en Bulgarie contre le Pays de Galles, d'avoir battu la Suisse et d'avoir fait match nul contre l'Angleterre, c'est... Znači sve ove pobjede u Bugarskoj, pa sve do izjednačenja, dakle u Engleskoj. Pour un si jeune pays, je trouve que c'est une belle performance. Za tako mladu zemlju, mislim da je to zaista spektakl, dobar. Ça, après, c'est, comme je l'ai dit dans ma première question, c'est les footballeurs qui décident. Dakle, kao što sam i u ovoj prvoj svojoj opasci rekao, igrači čine utakmicu, odnosno ekipu. Da se zahvalim još jednom predsjedniku što je imao vremena i što nas je posjetio. I da mu poželim srećan put za Bugarsku. J'ai mon ballon, mais c'est difficile de marquer un but avec ça. Imam loptu, ali je teško sa njom dati gol. I evo tu se dakle završio ovaj pres koji je trajao finih pola sata, možda i malo više. Naravno bio je tu i gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša i ostali članovi sa vrha dakle našeg saveza. Vidjeli ste i Momira Đurđevića i ostale. Međutim, kaže interesantno, bilo je tu još pitanja za Platinija vezano i za to je li sreća možda što Crna Gora nije s Francuskom u grupi. On je pitao kakve ima veze Francuska. Ja nisam Francuz, ja sam Evropljanin, predsjednik 53 zemlje, dakle nikad i ne idem na mečeve Francuske jer bi reklo da je došao je tu da podržava, da priča sa sudijama, da vrši pritisak, znači da ravnopravno tretira sve te stvari. Pazi, pitanje je bilo zanimljivo za regionalnu ligu, jer upravo UEFA ta koja bi mogla da da odlučujuću riječ da li će biti ili ne kao nekad stara Jugoslavija ili malo šire, malo drugačije, nije važno. Evo i rukomet je spreman za iduću godinu, on je tu obrazložio detaljno, ne samo za našu regiju, naše podneblje, već i za ostale, da nije UEFA protiv, ali da mnogo administrativnih stvari ne dozvoljava šta bi bilo s nacionalnim ligama i tako dalje, jer UEFA priznaje samo prvake država nezavisnih, tako da rekao je da to nije definitivno ne, ali ne naziru se baš dobre stvari po tom pitanju. Bilo je jedno pitanje za Kosovo, pošto se priča ovih dana da će postati član FIFA, ali UEFA tu ima jasna pravila, dakle upravo vezano za Ujedinjene nacije i zemlje, jedino koje su tamo da mogu prići, rekao je da o tome ne misli ništa, već da se samo znaju pravila, dakle indirektno rečeno ne. Tako da ako nisi član UEFA, onda opet isto tako ne možeš biti ni FIFA. Znači, to su bile interesantne stvari, a ovo što se podsjetio nekih mečeva iz prošlosti, Saint-Étienne je meč na prvenstvu Evrope 84. Francuska Jugoslavija 3-2, on je dao sva 3 gola, tada je Piksi Stojković iz penala dao svoj prvijenac za reprezentaciju, doživio srčani udar i stradao fizioterapeut, jedna dramatična noć, a Park Prinčava naredna godina kvalifikacije, kad je on opet iz slobodnog udarca savladao Stojića 2-0 i otišao, a Jugoslavija nije otišla u Meksiko na mundijalu 86. A Savićević njega, to je novembar 88. U Beogradu kvalifikacije za mundijal u Italiji 90. Platini tek postao selektor Francuske, debitant, 3-2 pobjede Jugoslavije, Savićević je namjestio golove Sušiću pa Stojkoviću za preokret i za pobjedu od 3-2 u jednom zaista strašnom meču. Poslije u Parizu bilo 0-0 i Francuska nije otišla na mundijal 90. u Italiji, Jugoslavija jeste, kao što znate, sa Osimom. Dakle, mnogo sjećanja, još dosta zanimljivih stvari, ali ovakvi dani praktično ostaju da se pamte u istoriji našeg fudbala i sporta. Samo još jedna stvar vezana za to, znači gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša održao je isto jedan pres prije toga gdje je najavio jedan projekat i evo vidjet ćete sada detalje, a to jest animaciju, pošto nam je dao i CD-a i brošuru koja interpretira i objašnjava sve to, znači jedan projekat izgradnje istočne tribine, vezan upravo i zove se istočna tribina i sad bi se reklo već imamo neku istočnu tribinu i šta tu može biti posebno, ali to prerasto jedan veliki projekat, evo vidimo čak i most Millennium koji uvijek u ovoj, da kažemo, u ovim zadnjim godinama jedan od bisera Podgorice i onih koji su tu učestvovali, a vidite i stadion koji zaista iz ovog ugla otkriva kako je siromašno ogoljena ćelava, da kažemo, istočna tribina koja je nekad bila izuzetno važna, ali u 70. i 80. Sada se planira nešto što je, znači, karakteristično za ovaj milenijum i evo vidite kako bi to trebalo da izgleda. Pomislili bismo da smo u Evropi negdje, međutim i zapadna postaje veća i nekako, da kažemo, izrezana, modernija. Samim tim i južna i sjeverna, a istočna zaista postaje nešto fantastično. Dakle, projekat kaže da istočna tribina je multifunkcionalni kompleks sa primarnim ciljem kompletiranjem prstena gradskog stadiona, kako arhitektonski, tako i funkcionalno. Dakle, to je sportsko-obrazovni i poslovni kompleks koji sa svojih 7 nadzemnih
i 2 podzemne etaže, ukupno znači 35.408 kvadratnih metara i preko 4.000 sjedećih mjesta daje mogućnost Crnoj Gori da ugosti internacionalna, evropska i svjetska takmičenja. Međutim, vidite, ne samo to, već se pojavljuje ovaj olimpijski trg, dakle, tu bi se trebalo da se izgradi i spa i wellness centar, prostor za rekreaciju, fontane, ali prije svega jedan novi trg, naravno ne kao onaj u centru grada, ali sportski olimpijski trg bi se zvao, sa idejom da jednog dana, zašto da ne, ovdje bude i najveće moguće takmičenje, to jest olimpijada. Prostor za mlade, za rekreaciju, za uživanje. Uostalom i Rim ima onoliko trgova, ali kod stadiona Olimpiko postoji praktično sportski kompleks gdje je i tenis, i plivanje, Foro Italiko, sve živo i gdje je upravo jedan, da kažemo, sportski trg i u pravom smislu olimpijski. Kandidovali su se i za 2020. Za novu olimpijadu. No, vraćajući se ovdje, kaže se da je važnost istočne tribine, dok vidite ovdje opet i zapadnu, kao savremenog i održivog kompleksa, dakle, je u multifunkcionalnom karakteru koji će dopuniti gradsku dopinu novim atraktivnim sadržajima i na taj način postati sportski landmark grada za buduće generacije. Dakle, rekao sam da bi tu moglo se održava mnogo toga i oko stadiona, tu gdje je parking sada inače. Kompleks istočne tribine inače sadrži VIP lounge i restoran koncipirani na inovativan i savremen način sa sjedećim i stojećim mjestima i kapacitetom od 400 VIP gostiju i novinara. Dakle, vidite kako je sve to zamišljeno. Fin Invest grupa, to je prva koja se javila na ovaj tender i eto, danas je obavljena i prezentacija tog projekta. U ovoj brošuri inače imamo još mnogo slika koji govore o tome. Nalazi se na izuzetnoj lokaciji, dakle, prostire se na 9.633 kvadratna metra u centru grada, neposredno uz park Gorica, s kojim je povezan preko otvorenog trga, dakle, olimpijskog trga. Olimpijski trg stavlja akcenat na gradski stadion uz mogućnost da postane glavno mjesto za održavanje proslava i manifestacija. Znači, zaista gledajući sve ovo izgleda veoma interesantno i eto, projekat u začetku, sad se svi pitaju kad će da krene, hoće li da krene, eto, danas je predstavljen i nadamo se zaista da će se ovo pretvoriti u stvarnost, ali i za mnoge druge stvari u ovom gradu bilo je oni koji su bili skeptični, pa eto, imamo mnogi objekte koje nismo ni sanjali prije samo 5, 6 ili 7, 8 godina. Dobro, dakle,